सर्ववस्थांगतौ विराजस्वरेध्वन्वरिकैक्यसौभाग्यैर्भन्तरौ शुचि ओं शान्तकारं भुजगशयनं बद्धनाभं सुरेशं विश्वदानङ्गगणसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं जुगविदनगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमुक्तिकं करतले वेणुं करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गुवस्त्रिपरिवेष्टित विजयति गुबालचूडामणि वृन्निवरकान्तिबिन्दुवदनं वरहातहं शप्यं शिवत्शङ्कमुदारं कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनाङ्गनयन उत्पलर्चिततनुङ्गगुपसङ्गावृतं कविन्दं कलकेनुवादनपुरं दिव्याङ्गभूषणं भजे शुक्लाम्बरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नप्रशान्तयेत् भगीशदशमानुष सर्वत्रानुपक्रमे जगन्नक्ताकितं कित्तं शिस्तं नमामि गजाननं नमो कृष्णाय महते नमो कृष्णाय वेदसे ब्रह्मणैव नमस्कृतं धर्मं वक्ये सनातनम् गीतावतोद्धानम् अंगपट्टय प्रतिबोधितं भगवता नारायणेश्वरं व्यासेन कथितं पुराणमुनिना मध्ये महाभारतं वदितमितवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनीं अम्बत्तामनुसन्धत्तामि भगवते भवेद्दीशिनीं नमस्ते व्यास विशालबुद्धिविलारविन्दात्रयो पत्रनेत्रौ जनोतया भारततैलपूर्णप्रज्वालित ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न परिजाथाय तत्र वैकापनय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतं दुहे नमः सर्वपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थवत्स सुधीर्वक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचारणमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दं कृष्णे जगद्गुरुं विश्वद्रटजलकन्धरनिलुतबलाशैल्यगाहवतिके बहनी कर्णेन वेलाकुलाश्यत्तामविकर्णगिरकर्मकरादुर्जनवत्तिन्नु सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणादिकैवर्तकेशव पराशर्य सरजाममलङ्गितार्थगन्धत्कटं नानाख्यानं केशरं हरिकथा सम्मुदनबुद्धितमुल्के सज्जनषटैपतिहरहर पेप्यमानं मुदा भुवादवारतपङ्कजं कलिकौमलव्रतं शशिनो श्रवसे मुखं करति वाचालं भङ्गं लङ्घयते गिरिं चत्क्रीवातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् वन्दे परमानन्दमाधवं जं ब्रह्मा वरुणेन्द्र मरुतस्तन्नि दिव्यस्तवै वेदो साङ्गपदौ क्रमोपनिषद्गायन्ति झषामगा ध्यानवस्थितान तद्गतेन मनसा पुष्यन्ति जौजुगिन जयशान्तनो विदुषुरासुरोगणादेवाय तस्मै नमो ओं नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भगवद्गीता प्रथमोऽध्याय अर्जुन विषादयुग धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जजुत्सवममुका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वतु संजय उवाच तिष्ठातु पाण्डवानिकं विभ्रं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यतां पाण्डुपुत्रमर्जमहितं च बुद्धाङ्गवदपुत्रेण तपशिष्येन धीमतात्रुषुरामहेशाभिमार्जुन समाजुधि जजुदान विराटश्च द्रौपदश्च महारथतिष्ठकेतुश्च कितानकाशीराजश्च विज्जवान् पुरोजित कुन्तीभुजश्च शैवश्च नरपुङ्गवयुद्धमुन्नश्च विक्रान्त उत्तमाश्चर्य विज्जवान् सौभद्र द्रौपद्याश्च सर्व एव महारथा अस्माकं तु विशिष्टा जेतान्निबुधद्विजुत्तम नायका मम सैन्यस्य सङ्घातं तानब्रमीते भवान् विश्वश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामाविकर्णश्च सुमद्रतिजयद्रथ अन्ये च बहवासुरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहारणा सर्वे युद्धविशारदा अपर्याप्तं तदस्माकं बलं विस्माविरक्षितं पर्याप्तं तिदमे तेषां बलं विरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु जतावागमवस्थिता विश्वमेवाविरक्कन्तु भवन्तु सर्व एव हि तस्य संजानयन् हर्षं कुरु वृद्धो पितामहो सिंहनादं विनादच्चै शङ्खं दन्दौ प्रतापवान् ततः शङ्काश्च व्यजश्च पनवान् ककुमुका सहसैन्यस्तस्य शब्दस्तमूलहवत् ततः शतयुक्ते महती सन्नन्दे स्थितौ माधव पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शङ्खं प्रदुन्दतु
पंचजन्यं ऋषिकेश देवदत्तं धनञ्जय पंडौ दन्दं महाशंकं विश्वकर्मा वृकुधर अनंत विजयं राजा कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर नकुलो सहदेवाश्च शकुशमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वरश्च शिखण्डी च महारथ धृष्टद्युम्न विराटश्च शत्रुघ्नश्चापराजित द्रुपद द्रौपद्याश्च सर्वस्व पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्कान् दन्दुप्रीतक सकुशतितराष्टानां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्युनादयन् ततो व्यवस्थिता दृष्टा धृतराष्ट्रान् कपिध्वज पवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्धैम पाण्डव ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते अर्जुन उवाच स्नेरुभैरुमध्ये रतयन् स्थापयाम्यहच्युत यावद्यतान्निरीक्ष्येऽहं युद्धकामानवस्थितान् कर्मया सह युद्धैवस्मिन् रणसमुद्यमे यक्ष्यमाणान् वैक्ये अहं जयत्रे हतौ समागता धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धयुद्धेऽपि अचिकीर्षव संजय उवाच एवमुक्त ऋषिकेश गुडाकेशेन भारत स्नेरुभैरुमध्ये स्थापयित्वा रथोत्तम विश्वद्रुण प्रमुखतः सर्वाञ्च महिकिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् समवेतान् कुरुनीति तत्रा पश्यान् स्थितान् पार्थ वृत्तेन्न पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भातॄन् पुत्रान् पुत्रान् सखींस्तथा शशुरान् सुहृदश्चैव स्नेरुभैरपि तान् समीक्ष्य सकुन्तौ सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टौ विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दिष्टेमान् सजनान् कृष्ण जजुत्सुन समवस्थितान् सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशिष्यति व्यतपुष्ट शरीरे मे रोमहर्ष जायते गाण्डीवं संस्कृते हस्तात्तक चैव परिधज्यते न च श्लोकमवास्तु भ्रमतीव च मे मन निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रवणुपश्यामि हत्ता सजन माहवे न काङ्के विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं न राज्येन गोविन्दं किं भुगर्जीवितेन वा यशामर्थे काङ्कितं न राज्यं विभुगा सुखानि च तयि अवस्थिता युद्धे प्राणस्त्यक्ता धनानि च आचार्या पितर पुत्रास्तैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पुत्रा शलासमन्दिरस्तथा एतं न हन्तुमिच्छामि गण्यतः अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतु किं न महिकृते निहत्य धृतराष्ट्रान् न का प्रीतिशा जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मात् हतत्तैना तथाहिन तस्मान्नहं वयं हन्तुं धृतराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्ता सुखिनो क्षेममाधव जयपतेन पश्यति लुपपत चेतस तुलक्कय पितं दूषं मित्रगृहे च पातकं कथं न ज्ञस्माभिः पापदस्मान्निविवर्ततुं तुलक्कय कृतं दूषं प्रपश्यद्भि जनार्दन कुलक्कये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण धर्मः विभूतुत अधर्माविभवात् कृष्ण प्रतिष्ठति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दिष्टासु वार्ष्यो जायते वर्णशङ्कर शङ्कर नरकायैव कुलघ्नां कुलस्य च पतन्ति पितरवैश्यान् लुप्तपिण्ड दुःखक्रिया दुषेरतै कुलघ्नां वर्णशङ्करकारकै उत्साद्यन्ते कुलधर्मा जातिधर्माश्च शाश्वता उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वास भवति तनुशुश्रम् अहवत् महत् पापं कृत्वा व्यवसायिताभ्यां जद्रज्यो सुकलुबेन हन्तुं सजनमुद्धता यदि माम प्रतिकारमशस्त्रं शस्त्रपानय दत्तराष्ट्रारणे हन्यस्तने क्षमातरं भवेत् संजय उवाच एवं मुक्तार्जनं शङ्के रतोपस्थौ वाविशत् विसृज्य संसरं चापं सुखौ संविघ्नमानस इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायुगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद युग नाम द्वितीय प्रथमोऽध्याय समाप्तम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद्गीता द्वितीय अध्याय सांख्ययोग। संजय उवाच
तं तथा कृपयाभिष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्कनं विषीदन्तमिदं वैक्यमुवाच मधुसूदन श्रीभगवानुवाच कृतस्ताकस्मलमिदं विषमेशमुपस्थितम् अनर्जष्टमसर्गमकीर्तिकरमर्जुन कैर्भङ्गमास्माकमुपात्तनैतत्तज्जुभद्यते क्षुद्रं हृदय दुर्बिल्लं त्यक्ततिष्ठ परं तव अर्जुन उवाच कथं विश्वमहं शङ्के दृढं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतिजुत्सामि पूजाहार विशुदन गुरुण हत्ता हि महानुभावान् श्रेयो भुक्तवैक्यमस्मिह लोके हत्तार्थकामांस्त गुरुनिहैव भुञ्जीय भुगान् रुधिर्प्रतिदग्धान् न चैतद्दिन्द करतन्न गरीय जद्दा जयम जदि वा न जयेषु जानेव हत्ता न जिजीविषाम् स्तेहोपस्थिता प्रमुखे दत्तराष्ट्रा कार्पण्य दुष्पहत स्वभाव पिच्छामि तां धर्म संमुच्यता जच्चैव सन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं सादि मां तां प्रपन्नम न हि प्रपश्यामि ममापन्नुद्धात् जच्चैकमुच्चस्म इन्द्रियान्नाम अवैप्यपुमावश्यपत्नमिदं राज्यं सुराणामपि च दिवैत्तम संजय उवाच एव मुक्ता ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न जुच्च इति गोविन्दमुक्ता तु सिंहबुभुवः तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत स्नेरुभैरुमध्ये विषिद्धन्तमिदं वच श्रीभगवानुवाच अशिच्य न शिच्यस्तं प्रज्ञापदांश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशुचन्ति पण्डिता न तेवाहं धातुनाशं न तेऽहं न मे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमत्परं देहि न यस्मिन् जता देहे कौमारं यौवनं जरा ततो देहान्तरो प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कुन्त्यो शीतस्तु सुखदुःखदा आगामपायिनो नित्यस्तां तिथिकस्य भारत जं हि न वर्तयन्त ते पुरुषं पुरुषर्षभ क्षम दुःख सुखं दिनं सुहमृत्तात्ताय कल्पते नाशत विद्यते भावो नाभावो विद्यते शत उभयोरपि दिष्टहस्तस्तनय तत्तदर्शिभिः अविनाशी तु तद्दिति जन सर्वमिदं ततं विनाशम व्यवसायस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यो सुक्ता शरीरिण अनांशिन प्रमेश्य तस्मात् युद्धस्य भारत जयनं व्यक्तिहन्तारं जश्चैनं मन्यते हुतम् उभौ तौ न विजानीतो नयं हस्ति न मन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नयं भूता भविता वा न भूय अजो नित्यशाश्वत अयं पुराण न मन्यते अन्यमाने शरीरे वेद विनाशिनं नित्यं जभ्यं कथं स पुरुष पार्थकं घातयति हन्तिकं भाषांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरः पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संजाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति भावक न चैव क्लेदयन्तोप न शुषयति मारुत अच्छेद्य हयमद्दज्य हयमक्लेद्य हयशिष्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणुरचल हयं सनातन अव्यक्त हयमच्चिन्त हयमविकार्य हयमुच्यते तस्माद्देवं विदितैनं ज्ञानुसूचितो महर्षि अतो चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि तं महाबाहु नैनं सूचितो महर्षि जातस्य हि ध्रुवमृत्यु ध्रुवं जन्ममृत्यस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न तं सूचितो महर्षि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनेनैव तत्र का परिवेदना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिद्देन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चिन्नमन्य शृणोति श्रुत्वाप्यन्नं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यवैद्यहयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तं शुचितु महर्षि सधर्ममपि चाविक्य न विकस्पितु महर्षि धर्माद्धियुद्धाच्च अन्यं क्षत्रियस्य न विद्यते
यदिच्छया चुपपिन्नं सर्गदारमवावृतं शुकिनकत्र्या पार्थ लभते युद्धमिदृश्यम् अत चेत्तमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः सधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेहभ्यां संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते भद्रादुपरतं मह्यन्ते तां महारथा जशाञ्च तं बहुमत बुद्धा जस्य शिलागवम् अवाच्य वदांश बहुना वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तपसामर्थ ततो दुःखतरं नु किं हत वा प्रैप्यसि सर्गं जित्ता वा विक्कसे महिं तस्मादुत्तिष्ठ कुन्तो युद्धाय कृतनिश्चय सुखदुःखे समे कित्ता लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्य नैवं पापमवाप्स्यसि एषा तेह विहिता शङ्के बुद्धिजुगे तिमां शृणु बुद्धायुक्त जया पार्थ कर्म बन्धं प्रहास्यसि नहा विक्रम नाशहस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पमपश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्तिका बुद्धिरेकः कुरुनन्दन बहुशाखानन्ताश्च बुद्धयः व्यवसायिनां जामिमां पुष्पितां वाचां प्रपद्यन्त विपश्चित वेदवादरता पार्थ नैन्यदस्तीतिवादिन कामात्तान सर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भुगैषज्जगतिं प्रति भुगैषज्जप्रसक्तानां तया परितचेतसां व्यवसायात्तिका बुद्धि समादौ न विधीयते त्रैगण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्या भवार्जुन निर्द्वन्द्व नित्य सत्तस्त निर्जुग कमयात्तवान् जावानर्थ उदपाने सर्वतः संपल्लत दुखे तावान सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानत कर्मण्यवाधिकारास्ते मा बलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भु मा ते संगहस्तकर्मणि जुगस्त कुरु कर्माणि संगं त्यक्ता धनञ्जय सिद्धो समो बुत्ता समत्तं जुगोच्यते दुरेन हे वरं कर्म बुद्धिजुगा धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्निच्च कृपणाफलहेतव बुद्धियुक्त जहातिह उभे सुकृते दुष्कृते तस्मात् जुगाय जुज्यस्य जुग कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्ता मनीषिण जन्म बन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्तनामयम् यदा ते मोह कलिलं बुद्धि व्यवतीतरिष्यति तदा गम्भासि निर्भेदं श्रुतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रप्रतिपन्ना ते यदा तस्यस्ति निश्चला समदा वचला बुद्धिस्तदा जुगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितादि किं प्रवासेत किमासीत व्रजते किम श्रीभगवानुवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् वार्तमनुगतान् आत्तन्यवात्तनातुष्ट स्थितप्राज्ञस्तदुच्यते दुःखेषु उद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृह भीतरागभयक्रुध स्थितधीर्मुनिरुच्यते सर्वत्तान् विस्नेह ततत्प्रैप्यो शुभाशुभं नाभिनन्दति न तेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरति चयं कुर्म हङ्गानिव सर्वश इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थैव तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जं रसोपैश्य परं दृष्टा निवर्तते जतत हेऽपि कुन्त्य पुरुषस्य विपश्चित इन्द्रियाणि प्रमातिनि हरन्ति प्रसवं मन तानि सर्वाणि संयम्य युक्त्वयाशितमत्पर वशे हि यस्तेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता देवते विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोध विजायते क्रोधवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम स्मृतिवशात् बुद्धिनाश बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेष विमुक्तस्त विषयानीन्द्रियश्चरण आत्तवश्य विधेयत्ता प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां अनिरस्य प्रजायते
प्रसन्न चेतसो हेषु बुद्धि पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शान्तिर्शान्तस्य कुतशुकम इन्द्रियाणां हि चरतां जन्महनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञान् वायुर्नावमिमां वशी तस्माज्जस्य महाबाहु निगृहीतानि सर्वश इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थैव तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ज्ञानी सा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुने अपोज्जानमचलं प्रतिष्ठं समुद्र माप प्रविशन्ति जदवत् तदवत् कामाज्झं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान् ज सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृह निर्मम निरहङ्कार स शान्तिमधिगच्छति यशा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैन्यं प्रैप्य विमुच्यति स्थितस्यामन्तकाले अपि ब्रह्म निर्माणमिच्छन्ति। इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायुगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययुग नाम द्वितीयोऽध्याय समाप्तम्। हरि ओम तत्सत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद्गीता तृतीयोऽध्याय कर्मयोग। अर्जुन उवाच जयसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि कुर्यामाग्निय जयसि केशव वैमिश्रेणैव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि मे तदेकं वद निश्चित जन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच दुःखे अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा भुक्ता मया नघ ज्ञानयुगेन शङ्कनां कर्मयुगेन युगिनां न कर्मणामनारम्भा नैन्य कर्मं पुरुषमुष्णते न च संनैन्य सनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् कर्ममापि जातु तिष्ठित कर्मकृत् कार्यते वश कर्म सर्वप्रकृतिर्जयगुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य जास्ते मनसा शरण इन्द्रियात्तान् विमूढत्ता मिथ्याचारः उच्यते यस्तेन्द्रियाणि मनसा नियम्य भवेतर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्म जिगमशक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म तं कर्म जयो हे कर्मण शरीर तत्रापि च तेन प्रसिद्धेत कर्मण जिज्ञात्तत् कर्मण अन्यत्र लोकहयं कर्म बन्धन तदर्थं कर्म कुन्त्यो मुक्त संग समाचर सहजज्ञा प्रजा सृष्टा पुरवाच प्रजापति अनेन प्रसविद्दस्मेष बुहस्तिष्ठ कामदुःख देवान् भावयेतान् ते देवा भावयन्तव परस्परं भावयन्त श्रेय परमवापयिष्यत इष्टान् भुगान् हि वो देवा दैश्यस्ते जग्गवाविता तद्दान प्रदायव जबुङ्गस्ते स्तेन एव स जग्गशिष्टाशिनः सन्त मुज्जन्ते सर्वकिलिशै भुञ्जते तगंग पापा जे पचान्तात् करणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्य धन्न संभव जग्गात् भवति पर्जन्य जग्ग कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवं वृद्धि ब्रह्माकर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हज अगायुरिन्द्रिया राम मुगं पार्थ स जीवति यस्तात्तरतिरेव सद्यात्ततिप्तश्च मानव आत्मन्नेव च सन्तुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृत्येनात न कृत्येनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रय तस्मात् शक्तः श्रुतं कार्यं कर्म समाचर अशक्त हे चरण कर्म परमाप्नोति पुरुष कर्मण्यैव हि संसिद्धिमास्ति तज्जनखादय लोकसंग्रह मे वापि संपश्यन् कर्तुमहर्षि जद जदा चरति श्रेष्ठ तत्तदवतर्जन स जत प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पट्टास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानाव्याप्त भवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि अहं न वर्तयं जैतु
कर्मण्य तन्वित मम वर्तानुवर्तन्ते मनुषा पार्थ सर्वश उत्सीदेषु रिमेलुका न कुज्जान् कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता समुपहन्यामि मा प्रजा सक्ता कर्मण्य विद्यांश जता कुर्वन्ति भारत कुज्जादिदांस्तथा शक्तश्चिकीर्षुलुकः संग्रहम् न बुद्धिभेदं जनदज्ञानं कर्म संज्ञां जिजयेत् सर्वकर्माणि विद्यानियुक्तसमाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढता कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहु गुण कर्म विभागय गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्ता न सज्जते प्रकृते गुणसङ्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तन कृष्ण विदमन्धान् कृष्ण भिन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि संनिन्यस्य सद्धात्व चेतसा निराशी निर्मम बुद्धा युद्धस्य विगतजर जे मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्त अनसूयन्त मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः जे ततदैव श्रूयन्त नानुतिष्ठति मे मतं सर्वज्ञान विमूढं स्थान विद्धि नष्टान चेतस सदृशं चेष्टते शिष्या प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं जानति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थस्य रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तैर्न वशमागच्छत् तौ वश्य परिपन्थिनौ श्रान् सधर्मविघ्न परधर्मात्सनुष्ठितात् सधर्मे निधनं श्रेयो परधर्म भयावहो अर्जुन उवाच अत केन प्रयुक्तो हयं पापं चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वार्ष्यो बलादिव नियोजितो श्रीभगवान् उवाच काम एष क्रोध एष रजगुण समुद्भव महासन महाभावना विद्येन्निह वैरिणं द्युमेनाप्यते बह्नि जतादर्शमलेन च जतल्येनावृत गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिन नित्यवैरिणा कामरूपेण कुन्तो दुष्पुष्पर्णा न लने च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते यतैर्विमोहय तस्य ज्ञानमावृत्य देहिनं तस्मात् तमिन्द्रियान्नादौ नियम्य